Muraho neza nshuti bavandimwe muherereye ahatandukanye ku migabane y'isi. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Nkomezi James, akaba ari njye tugiye kubana muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba. Muhawe ikaze. Amakuru rero tugiye kuyahera nk'ibisanzwe Murenge, twambuke gato mu gihugu cya Kenya, tugere muri Mwenga, dusoreze Karehe. Muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 15 kwezi kwa 10 2025, urebye kugeza kuri aya masaha y'umugoroba mu duce twose tw'umurenge abantu biriwe amahoro, yaba Minembwe, Indondo, Bigogo na Rurambo. Nta hantu barwanye uyu munsi, bityo rero uyu munsi ukaba wiyongereye ku yindi myiza, mbese n'irya jambo ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ikindi byo ntabwo twareka kubishimira Imana, ndetse tunashimira n'abarabasore b'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe ziri hariya zikomeje kurinda ababyeyi. Reka tujye mu gihugu cya Kenya. Amakuru ari kuvugwa anacicikana ku mbuga nkoranyambaga ababaje cyane. Nawe urupfu rw'umunyepolitiki ukomeye witabye Imana aguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari amaze iminsi itari myinshi. Yaragiye kwivuza, uwo nta wundi n'uwitwa Raila Amolo Odinga. Raila Odinga akaba apfuye azize uburwayi, ikindi akaba yari afite imyaka 80, ndetse akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye, akaba ari nawe wagize uruhare mu guhindura itegeko nshinga cyangwa se icyo bita mu Giswahili katiba rya Kenya ryo kuba umuperezida akwiriye kuyobora manda y'imyaka 5, ndetse ko nta n'umuperezida ukwiriye kuyobora manda zirenze 2. Akaba yaragize uruhare rukomeye mu guharanira demokarasi mu gihugu cya Kenya. Yabaye mu buyobozi butandukanye uko bwagiye busimburana, wahera ku bwa Moi ukamanuka ku bwa Kibaki, ndetse no ku bwa Uhuru Kenyatta, ndetse no kuri ubu bwa perezida uyu uriho ubu ngubu ariwe William Samoei Ruto. Akaba yarakunze kuba ari mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, aribyo bita opposition. Akaba yarafite ishyaka rye cyangwa political party ryitwa Orange Democratic Movement ODM. Yaranabereye umuyobozi mukuru waryo. Raila igihe cyose yinjiriye muri politiki yagiye agerageza kwitoza mu matora yose yabaga mu gihugu cya Kenya, ariko akaba nta na rimwe yigeze agirirwa amahirwe yo kwicara ku ntebe y'ikirenga isumba izindi mu gihugu. Ubwo ndavuga kuba perezida. Akaba umwanya ukomeye yabonye ari ukuba minisitiri w'intebe. Ubwo turavuga ku butegetsi bwa Uhuru Kenyatta. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Mwenga ahitwa Ruhinja ho muri Sidiki, ahavugwa amakuru ko ihuriro ry'igisirikare cya Kongo, ubwo ni FARDC hamwe n'abarundi utibagiwe na Wazalendo, barashe bakoresheje drone ku kirombe cyangwa se aho bacukura amabuye y'agaciro. Ruhinja ni sheferi, ikaba iri muri teritwari ya Mwenga kuko tumaze kubivuga haruguru muri province ya Sud Kivu mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Ikaba ituye n'abo mu bwoko bw'Abashi. Ikaba iherereye hafi y'akarere ka Kamituga, ahazwi cyane kubera ibikorwa by'ubucukuzi bwa zahabu. Ruhinja izwi cyane kubera ibikorwa by'ubucukuzi byo gucukura zahabu. Hari amasosiyete ahakorera hafi aho nka Bandro Corporation yakoraga muri Twangiza Mining. Rero iyo Twangiza Mining akaba ariyo bavuga ko barasheho bateye ibisasu bakoresheje drone, imwe mu birombe bicukura zahabu nyinshi muri Sud Kivu. Ndetse n'abaturage benshi bakora ubucukuzi mu buryo bwa gakondo. Ibi byatumye ahantu haba isoko y'ubukungu. Ruhinja kandi ikaba iri ku muhanda route nationale nomero 5 ihuza Bukavu, Kamituga na Mwenga. Mu by'ukuri akaba ariyo mpamvu ahantu ari ahantu hakomeye. Tukaba dukomeje mu tundi duce bivugwa ko natwo twatewe na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa cyangwa se abambari babo. Utwo duce natwo tukaba ari Kadasomwa, hakaba ahitwa Rumbishi, hakaba na Kasake. Aho ngaho uko ari hatatu naho hakaba havuzwe n'umuvugizi wa AFC mu gitondo cy'uyu munsi, aho yanditse ku rukuta rwe rwa X yahoza ari Twitter. Ingabo za leta ya Kongo zikaba zagabye ibitero ahandi hantu hatatu ariho Kadasomwa, Rumbishi, Kasake. Reka tubanze tubabwire imiterere yaho. Rero reka duhere Kadasomwa.
Kadasomwa ni localité minière, agace k'ubucukuzi muri teritwari ya Kalehe, intara ya Sud Kivu. Ifite umwanya w'ingenzi cyane muri ako gace kubera ko iri hafi y'imihanda ikomeye cyane, route nationale nomero 3, umuhanda uhuza Bukavu na Kisangani. Lumbishi nayo iri muri teritwari ya Kalehe, ni cité minière, umujyi w'ubucukuzi. Iyi rero Lumbishi izwiho kuba ifite umutungo w'amabuye y'agaciro nka coltan na casterite. Iri muri groupement ya Buzi muri sheferi ya Buhavu muri Kalehe. Iya gatatu ni Kasake. Kasake ni umusozi ubarizwa muri teritwari ya Masisi, intara ya Nord Kivu. Yegeranye na Ngungu. Kasake hafi ya localité ya Ngungu, bivuze ko Kasake ari umusozi strategique mu kureba cyangwa kugenzura iyo localité ya Ngungu. Ni ahantu hafite akamaro ka gisirikare. Muri uyu musozi ufite bituma ushobora kugenzura ibikorwa muri Ngungu no mu duce tw'imbere, cyane cyane mu gihe cyose waba uhanganye n'umwanzi. Rero umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka ku rukuta rwe rwa X, ibyo bitero AFC M23 twirwane bakomeje kugabwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo ifatanyije n'abambari bayo, aho yanditse agira ati: impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo AFC M23 iramenyesha umuryango wose w'igihugu n'uw'amahanga ko nkuko bisanzwe bikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa, izo ngabo zifatanyije n'abambari bazo zatangije ibitero bikomeye by'amasasu n'ibisasu ku bice byuzuyemo abaturage benshi, ndetse no ku birindiro byacu zo muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, amasaha make gusa nyuma yo gusinya amasezerano y'ihagarikwa ry'intambara. CCLF yabereye i Doha tariki ya 10